Ladies and gentlemen, ni kena biar pergi ke web video. Ha kani klimat ngidan nang ni, kani kerja, kani dukan melosong di badamang, di dukan di video. Di bakwa bantit video, bantit nang ni badamang mengidan nang ni hapo All Saints Hall. Tilada pidang temai. Shani ke channel di subscribe pini video beler new bakut ban balanya ni nak kapor. Di lada pilai ini video ki baladap hakini kniat sengi baladap nak ni channel jong ha ka baide bat kini ki jing batai ke baka jingseng kam lejong ke banlong mentah ni All Saints ngadon hang ni All Saints mentah bat kini kinong seng kam lejong ki bawan naki keleng ke jula mbak mai hang ni bawan na semua prem bendi ki umso beler piaman ngilam kan yang asu ko ni pistol jong ki telam memory atau sim ai kumno Banyak. tetap film bro cok guys lebih kuat ban site kali yang lada sengau jaitu site kali kenal Bro Talks Page Instagram. lain yes page kenwan mai bendeng sheets mai kum newan site kali premium wash bat na sapo bat na sabah bat na sakrum bat na sadien bat na sakmat kini sale tes kenal Bro Talk hapo Next month kin pelat ya kan ni. Tela di pihak pak sampai hapo Instagram ni. tu show lu nomor phone hang ni 98635 22953. tetap pias tinas chal te oh yes kuma tu oh yes ya Tesan bet ni wei ko ana bet piana personal. oh tesan yes Thank you very much. dah ibir kum jo mau Thank you. ibir kum jo mau aha kum jo khaiพี่องค์ส่วนเนี่ยกันดูทางนี้เดินชิบูนกินเก๋ๆนะอยู่ลงตรงนั้นนะเดินวิ่งคนชิเดินเข้าไปกับลูกเกียร์ทางติดทำเดินละกระจงกระจากางเด็กกินเดินdi West Nostal layo jingirapin nak kalian di depan ini yang sudah training untuk Shibu renang begitu dalam yangที่สบายกุลในสิ่งที่ไปชมทางจัน Ngande kum ni si ngatrai ta ngatai baba ngapni kenu yipi ali kadang koi ke jaka hang tai dia ali ngai kina mar kini ken kham yu ken kham la ban batai bhai yipi long mar kidi na po ka prime de ki yu nang ni kan long kidi ki baterai hang ni ki staff hang ni tengah kadang ngade tang nong ken batai ken tu ni kini ken batai company ali ni kung pa bentuk nyati sepang ke frame ya kedai sepang jong mushroom kan bu mushroom em mong ai nang api ko mo de anyway so kani hang ni kedai kerja bro ba mere no ya kan saya selu pindah hai nang ta dah pi yes please ongse hang no yes camera still rolling mo video ki ice cream you oh nice so sobra produn interesting Adi baka sendor tat. To I we recommend me dua you babiang tam. So we black from. To ini page dan you kini ki flavor prepare ki you ki ice cream. Dikani hang ni ka kadai ka baki ki rakhi ya ka wall on sebenarnya demo. Bahkan long tang mentah tang lu sebab nyoba je te depi ni video yo sebab yo aslam pelan. Ai ngadu ni sobrap sih. Sotron ya, kaya dapat yo. Sotron. Ni dia mat sendan badi. Pi mat itu. Ini peach. Ana? Sobra bubang. Dasar ni sobrap em. Ngaro kan nomor laju mat ting gini sobrap em beper bade. Ay sobrap mo. Familiar ako mit Turkish
ice cream guy. Ha? Kita nak online ki pasal benda kum tu. Benda ki dah kasamat kum tu sepen dom rio. Lagi lari benda ada. Kamiat ha. Tapi ni ulu sobram. Itu sobram. Okey, hang sobram. Vertically. Udi yang am? Udi yang am tu? Yes. Yang oh ya kita mau terasa sih. Nice. Ada fikwa ki ice cream ki baler. Ki bu dukan hai. Biasa cek. Ana. Tengok piwan tang lagi ayu kum ni. Nice. Kamu ni? Susah. Ano lah Italy. South Italy. Ano lah dia sekarang. Langsung sudah saban ni yang right kun. Dah kan right? Mo, ala just speak afterwards. Mo. Thank you. Ano mat kain long nu. Just give your honest feedback. Oh. That's good. I mean, ice cream ni belong kiang ni ya. You're always sweet. This one tastes different. Because natural. Kan kini bayang oh, what is black one? These are the real seeds of Yo, hane. Oh. Di bawah ni. Yang labam dulu ingat. Di bawah ni. Berapa? We have this Lakadong special also. Lakadong special tu. Dia beri senrai ben tu ben. Turmeric ben dendam. So nice, yeah. This is nice. I mean, I know mixed. what's the wildest that you've come up with? There is soyong. We have got soyong and soprab also. Right. Where we are getting and yes, I will not miss out the khasi rice. Khasi rice, ice cream ja. Ay. Ni. Absang ya, yang semantas sibet. Wah, I'll just walk around. Wah, thank you. Hey, enjoy it. Yes. Wah. This is good one. Ice cream sobrang pang Jumat menurut. Bang Mam. So, lebih wan gidan ki stall beper hala ki jong ki benta. Kata stay ki ki bon ki tiar gitar. Kani hangnya ki dei tang ki ay bro. Spare. Kami ya. Ibajaf mo. Yang kat balik video ni, kum kini ya ibajaf di pendan mai. By default dia. Ngasno ko mag-stock evila daw. Kare. Ibajaf is the man behind everything. Too much. Dia lada fikwa scheme kwa geran wan si Ibajaf. Ay ba. So kini hani lagi jong ki jing dan kam dan juga mesru juga kepo. Yang ngaro. Sim. Yang ngaro. Ano kani Sofi? Hostes. Ani latex kanu halak sian ni pi. Tu ni lawan ni. Lawan rap dek kamera ni dum-dam. Latex pi kanu sian bro. Penyerap berpromote ini. Kau kini. Kaluzia's Kitchen. Ini explain ini. Ha, coba tanya dia. Bat senang mafi kamera ni coba tanya senang. Yang lek rak. Toh. Okay. Toh. Coba tanya what is Luzia's Kitchen? Ni di Luzia's Kitchen. Ni di Nepal Kuba. Ye kai kebangingi tray katong ni le ikini Korean food tambah fusion pada harga Meghalayan. Kerukum set kabam kedi di Korean tambah infuse pada kerukum set trong Meghalayan ke. Mana? Interesting. Tinggi le bakery itu kediat kumtua. Jadi ibu gigi ni. Almond or truffle. Then we need Dutch chocolate cake. Then we chicken pie. We need cheesecake. Then we need pineapple. Then we need corn dog. Then this is Korean fried chicken. Ini belong very popular na po ka di sini kan kami ada. Then ini big items in that kan. Ibu dukan tu ni mana? Ha, ni dan halam buka. Okey, beli man kat sini. Beli mana sini. Mau bijim order ki kek zero kan awak.
biru. Ya, yo. Nice. Ini semua mana kuat. Ready made cake lah ni, nanti birthday sebagai weh. Kemudian kamu. Lagi I lupa menit ni shot fresh mustard. Nomor I prefer fresh. Banyak kepala dan lupa. Nice. Tu weh bau specialty jong pi bagi dia. Cakes, but tidak. Nice. Lu mau bawa mana ni bu? Dong seorang. Dongsara. Oh, itu Dongsara tu. Oh, okay. Yes. Then nanti kita nong lumba ang try kan nong masuk then dia lebih nong kita na Instagram or something. Kita. Luzia's Kitchen. Baik. Okay, till Luzia's Kitchen kan mau. Lefi kuah ya ki jingbam ki balir ki cake bat ki kuah order ru. Home delivery ru gile na no. Gile. Yes, then lagi birthday sebab ki kan mau Luzia's Kitchen. Next time birthday jono kan mau Luzia's Kitchen. Thank you. Lalu mau bak. Yes. We people number phone do na pilih amno na. Ya bu. Number phone. Kilo mo cari number phone. Yes, sure. Kanu number phone Jofi? 87299 68562. Jom sesukan mau sesuri wine nanti arsin laisin bepi penlalan dat. Biang. Tetap. Kebiang ayo. Kedan hi. Okay. Ini ya nabi kunjung ba yo bande intan badi. Kita nilai teks berila aslam ha kama yung kan mau bada. Susus ni ya. Cubi ni lah. Ayam long balabun ki bermesej kemudian. Long ding kerja no dia. Kedai. Ding la teks. Dah kenal tiba kam long a little long mancung no serious business but kiwi serious ni saya. Long nak kibi ki bakwa banle no wood mene ya. Saya prefer mana ambil number phone bay. Orang ngabut di number phone tu. Ki phone me direct layu ban kam dan jam tu. Ini ban ang teks dan ding Pak nomor dan ki bang. Pakut pilih ayu. Tahu tang ki message long of course ki kismo jan malong ban long melati ban ayu lu di borok aja. That's why. Biru bila ban ya komen apa ang bakut ayu ang anang mama ice cream. Nice. Hey, all the best nang adi semua. Nang adi semua. Ayo ajen dai pot mah. Ana. Oh betul. Okey dah. So. My Atlas. Ni apa yang ni? Dah kan? Mixed fruit. Dah lah ya, kan ini mixed fruit. Kan ini dengan mixed fruit hot ni. Dah yang emang saya nak bamsu ni ice cream ni. Dah. Ini kita fresh juice. Ini kita bakam semadi unsur kuma. Ini bakam kalanji. Wujudi pogo. Wujudi hor di dah kumsok di kumsok fresh. Di ngeladi kumsok bersih sekali ni mai hentai di mentah di kecil meningkong makan di kumsok bakam fair kendiat. Mai, air kumsok balir tam. Ada mixed fruit berkeliat. Oh nice. Kamu kayo. One see, lagi leran. Ki subscriber ki kuat ni fi. Itu di selebriti jong selong beberapa gitu ulit. Ada saya. Oh teman sih. Di selebriti jong selong beberapa gitu ulit. Kalau lada film itu film ni besar selong. Kayak film keleweh so you tu. So they Chinese grapes, Australian grapes, or Indian grapes. Then you have pineapple, kiwi, apple. Dia markai no atau fresh juice kalau ngom no. Ani unik juice uta ice cream so berap bila amat. Basai. Oh ni ketis ti bro. So berap dah kata orang apa taste tu. Hanafi. Kuno bilang. Kalanyam. Kasih ni tak ini. Perpiwan mana deh. Buat jeral deh. Yes. Ikong stand nang tayo na po. Mayroon bang? Oh, umroy, sorry. Umroy. Dia kejimbun kam ni. Lalarben giplah. Kan dia juga mixed fruit. Mixed fruit. Sama ada macam sim tu you mau tu. Sobrap. Kalau I'm in love with sobrap. Sobrap mau lah.
lah jenuh semua pengen pak. Yes. Dia menghadap ni bawa contoh. Jadi tu dia seberapa dia. Honey, it's like heaven. Honey, I'm not Krishna be hak blue dia Krishna hi dia. Dia Krishna lek tangan tu bayan. Arjun that's way. This is good. Sobrap. Shubu pi ngan sawan chim kan? Sawan chim. This is good. This is good. Hey, dah apa? Sir meningkong. Nó qua mình đi buôn cái mà hang Sài Gòn hi là bị qua mình bé như là skim sọ bram nó đó ini dia sọ mix fruit bade fresh juice nang ni pila wan kibun bagi ke ngam lang batai su sesuan baik dugot dari pimpat ji ngatrai lagi ya kabek jan kabek sne kabek bonjat kabek ni ngatip pimpat ji kan ni kabek kebakum kan ni kabek di apa ni di jubor deh jubor ini di long berken tu dia pelakot dulu long pelakot yo dia pertan di sini deh ini ro ini opla bisnahi ni bro kan bisnahi ya ini wadah ni di yo dapat pelakot ding Plading. Nice. Sling back. Pelakot ding. Sling back. Sling back itu dan. Sling back. Right? Oh, nice. Sling back. Aduh, happy satu pak. Larben kau pula. Larben. Saya big. You should know. Bi lihat di sana. Noston. Onda. Kitchen tu bila apa? Kitchen tu lah. Di video kamu kita orang ini, kalau kamu. Sunspa ini. Enggak. Mana kedero lah marah saya lagi. Onda. Biar mah. Biar bagi kalau kelak bah. Dah kamu bisa buat balik ni mana? Ini lain sauteli sini. Onda. Nice. Menero na order iwe napo kene prime. Argo teli. Dikum kani kamu kan tu orang ni tuan. Terus pak. Ya kerja kamu? Shan Eco Gear. Nice. Tak ada. Kamu. Ini tang YouTube hujan dulu. Dah sampai lang mai lah dia YouTube. Alhamdulillah. Dah sah dulu. Oh, tak. Video YouTube ka pangkersian. Kedai Kalau may kedua perkenan bisa hey. Nah, let's go mulai. So, kita muruk. Dan muruk. Hai mulai. Oh, ini samuyong ni. Bisa. Oh. Kuno ba. Lai. Hey, sito. Kaya sebelah mo. Ada. Examina sendiri. Tak, mismo. Itu. Dari bapak bandit ni pergi gilem tu. Absupun ni pergi nama tu. Phone yang ah. Kakak nombor phone. Tak no problem. Soang nombor phone yo kikuak gitu. Kendai lain ndrew lain. Nyok ndai pra sound ndrew. Tip top. Sejak phone mereka nak thar baik. Dan kan saya phone. Yes. Wooden back. Yes. Sling back. Yes. And wood back. Yes. Tip top. Tak all the best. Mah, laladi ni semua. Mah. Bila laladi kan tu lindas ni. Mental lain teli. Malah dan stay sa library ni. Oh, saya tahu ni. Menit. Tahu lah kamai lah sini. Lah kamai. Tak tahu kepelajaran melabat su yang bisa habur dan pelading. Kan safety kita safe. Lawan nak turun ais ni tenang. Ada itu. Kita all the best. Saya sip dah. Yes, dia pun asik no video ko bisibon. Nasabang sini di video. Kumismo, tolong. Kumismo. Top.